Daytoy ti Ilocano Drama Podcast. Pagdingdengan ti uneg ti puso, ken kultura tayo. Ag-subscribe kayo, ipalawagyo kadagiti gagayemyo, ken agyaman kami unay iti panagserbi kada kayo. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot ni kada kayo, ti muna apasat ti sarya tayo itaalawas ana paunuhan. Aya, kan kinabaknang. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Mang Temyong! Kartingam! Umay ka ditoy! Apay ka di Madam Annabel. Umay ka ditoy, kunak! Tapno maamwam, no apay nga ay ayaban ka! Aywan, Madam. Kartingam ah! Nakabumbuntog ka nga gunggunay! May ayawan, Madam. Anay ko. Ay, nasakit ito man ko. Kan timugin ko anay tugtog. Ay, unay kamatan, Mang Temyong! Agdardaras talang arudan ngam kasapay lang! Di kan tumat ngamin agan-anad! Ay, pasensya kayo na, Madam. Gapo iti kadadaras ko nga umasidag kada kayo. Ay, naidugmamakmatan. Tabasol ko pa yan, no apay anay dugmam ka? Ha? Ay, awan, tinbaga kakasta, Madam. Ay, apay ka din nga man. Ingka irwar tilugan, agsawar ta. Kartingam! Anya? Ay, pagsawaran tangay, Madam. Kompormiditan na. Isungarod nga agsawar ta, kunak. Ta kompormiditan no sa dino ti pakadandanunan ta. Ay, nagluko talaga na ito yan, Madam. Mapan ka no agsawar. Ngam di na matgayam amo no sa dino ti usto apapanan. Matemyong! Ay. Agaraw ka ditan, taintan agsawar. Ah, Patakam! ay, uwan, Madam. Ginaya na ka magna. Narigatan no may tublakak manan. Gapo iti panagdadaras ka. Mang Igme, panagkunak nas ka na papintasan tayo pa iti resort. Tapno umado pa iti umay dito. Anya ka di nga improvement ti kayat yaw, sir. Sikaman ka di. Anya ka diti makita makaslakurang dito yung resort ko. Kwa, sir. Kasla kurang ti cottage. O, no kurang di agpanayon tayo. Ay katuan sir. Kay naskan nga agnayon kayo pa iti swimming pool. Sige, iso ti aramidin tayo. Ang naskan mat nga agnayon kayo iti trabahador. Tapno mamintinar ti kinalinis ti resort. Katuan na, di talaga ya. Sir. Ngam namnamaan yaw. Adakal to ti gastos yaw. Wen, Mang Igme, amok na kita. Saan na naskan nga isuro nak. Pasensya kayo sir. Ketala. Namnamaan yaw amatong palamin dagita a plano yaw. Napaot ti saritaan niyo ka ni Sir Vince Igmay. Ano man ang ti plano ng aramidan dito'y resort na bakit? Anya? Wen. Kaya't napapintasan. Tapnoan adda nga umadukano ti umay dito Adula nga rudan ti umay dito, iti pa'y lamap na kaya. Nalaabit akasta, bakit? Amumatayin. Kaslasan amapmap na iti addakan kwa na. Ay, unayan dagita babak nang. Bye-bye amon bakit? Tinapatag, di natapay katan dito'y kastrabahador na. Sa bagay matkit di alakay. Tanong papanawan na ta, ay na. Marigatan ta siguro wa makabiro kiti trabaho ta. Ay kat sigurado day ta, bakit? Ngamain, bakit kan lakaytan? Adayo mo't kan tinasawar ta, Madam. Wen nga rod, sabay nakapudpudot. Kahit anya-aya ka diti plano yaw. Agsublitan ijang mansion, Mang Timyong. Ay, uwan, Madam. Ay, saan gayam? Ah. Mapanta pa ijay flower garden. Kaya't ko akitaan dagiti agkakapinta sa sabong. Ay, uwan, Madam. Anyan, kunak no agsubli kami ijay mansyon. Ay, saan gayam, Mang Temyong?
Mapantaman pa iti resort. Sakbay ang mapanta iti flower garden. Ha? Sige, madam. Anya ka dito oras? Ha? Alas 12, madam. Mapanta pa'y nga rod mangan, Mang Temyong? Agsublitan iti mansyon. Matungpal, madam. Ay, sana mauawatan na ito yung babae. Tadaan saan ti panunot na. Napanan nyo ka di kakatimyaw. Pinanawam mo tiyar aramidom itay. Ay, napan kami man nagsawar kini Madam Annabel itay. Ay, kunaklakit din no napanan nyo. Na pinanawam mo tiyar aramidom. Sigurado akaungot na kamanin ka ni Madam. Ay, lakit di ah. Ay, napang kami lang nagsayang iti oras. Anya, apay, napanan nyo aya. Nagrikos kami dita farm. Awa magayam ti importante nga ramitin na. Ay, sinayang na lang ti oras. San abale, tinapatag, iso, tinangayabkan ka. Tapno di na kamanin pagungungtan nga awan gap-gapuna. Adumat gayam tinaskan am aramid dito flower garden. Kan ijay resort, Mang Temyong. Ay, wen, madam. Iso ano mabalain. Agnayon kayo kumapay iti tao yaw. Ta saan may akabailan no dakda kami lang. Anya? Ay, wen, madam. Tanuado ti tao yaw. Nadardaras ti improvement ti resort yaw. Gaputaado kami nga gubra. Adamat gayam basit nga amo, Mang Temyong. Ngam apay nga italaang nga ibagam kanya. Ay, ado talaga ti amok ka. Agam no sa andak adamagain, ay talaga ajak ibaga. Napaidam kamat alakay, anya. Ay, saan madam? Ijak lang amin kaya ti maungtan. Apay, naungatak ka di, Mang Temyong? Ay, kituan madam. Basit lang nga ti mo magustuhan. Ungat atagaws. Tikunam kit di. Awan amo, Mang Temyong. Iso akanayon ka ang maungtan. Ha? Saanan aday ta ti pagsaritaan ta? Tikit di pagsayaatan ti resort, ti planuan ta. Ay, kunakedi no ti masakbayan ta ti planuan ta, madam. Ay no, Mang Temyong. No agarapaap ka, jay mat posible ang mapasamak Saan adya imposible? Ay, kung kunaklaan da jay, madam. Ay, ngam, seryoso akiti da ito nga ibagbagak, madam. Anya mananday ta, Mang Temyong. Talaga ang masapul ti ado at trabahador. Tanarigat nga ben, no may sa ti agubra dito yung farm. Kini Jerry South. Ta siyempre, saan amay pa may sa ti trabaho, tamagudwa ti oras. Wanan, Mang Temyong. Mangkita ka nga ron iti mabalintayo ang maayaban dito nga agtrabaho. Ngam pilyam, jay saan adagmal akaskan ka. Napintas gayam dito'y Vince Resort. Nalawat ti swimming pool da. Ado pa'y ti cottage da. Talaga, best. Ada pa'y eco park da. At ado ti makita. Best. Iso at talaga adaywan dagiti tattao ti Vince Resort and Eco Park. Nga rod best. Kan adda pa'y nalawa a function hall da. Ag-cater da pa'y itinaduma-duma nga okasyon. Best. Iso ano agkasar ka? Dito yung ti venue yun. Anya aga pong agrentaak iti reception. Papintasak kit di ati resort ko. Tapno isunto ti Agbalin Avenue ti kasar kunto. Ay katuan, best. May mayat mananday ta plano. Sir, amuyo ka da At daim may nagpasyar dito Eco Park tayaw di na minsan. Nakapimpintas, sir. Anya? Huwin, sir. No nakita yaw. Ang mga makayawan kayo iti kinapintas na. Apay ati na kinayaban, tapno nakita ko mamad.
Ay, kat no busy kayo nga umin-inom iti arak. Ay, artak kayong tumat nga main. Anya, Kan may saan kayon nga inayaban Ang mga no ibagayo man ay nasurutan yaw. Kat isupay apakasaksakitan tinubiyayaw. anya, Kat one sir. Kat no napaklan kayo babae raw. maging me, kayat mo kadi adi ka sweldoan iti 3 a bulan? Ay, isan sir. Kung kunatlaang day chay. Kat no nakasingsingpat kayaw. Isu ajak pimampanaw dito resort yaw. Ay, sika talaga mangigme. Jak amo ti bagakin ka. Mang Temyong, nakita mo ti resort dayjay Avin. Saan ka di? Ay, wan madam. Nakita ka. Gaputa saan lang anam na minsan anapantay jay. Ay, apay ka di, madam. Kaya't ko atuladen ti resort na. Ay, sus. Di pa ikat ibagadan a branch ti Vince Resort ito resort yaw, madam. Awanak iti mood, tapno makiinnangaw kan ka, Mang Temyong. Ay, sus. Kimarumanan da ito yung babae. Ay, kwa. Ay, kasano tayo atuladan, madam? Jak imbaga atuladan tayo amin. Mangala kayo lang iti idea ijay, no kasano apapintasan tayo ti resort tayo. Madam, ada ka di parikot yaw. Awan, Nana Helen? Siyak? Agparikot? Ang maapay nga rod akasta kayo, madam. Kaslaawan mo't gaganay gayan yaw. Maburi-bura naklaan, Nana Helen? Apay ka di ngamin, madam. Kasla kumapkapsot matan ti resort tayo. Manmanon ti umay ataw. Ha? Sapay nagpanayonak iti trabahador. Sa dinon to ti pagtaudan iti may sweldo kadakwada. Pumigsan tumot laang ti resort, ma'am. Uray po utin nyo. Iso adi kay agparikot. Among kaka, kasta unay ti panagparikot ni madam, kaputa nakapsot ti resort. Ay, kasla saan mo't ngagpampanunot ni madam? Asino ko mga minti agresot ita, ket pasaray masapang agtudaw? Amumot ni madam. Ay, kasla maumuma akong ngagtrabaho ditaw. Ngam nagkarita mo't kadagiti dadakkel na. Saan ta apampanawan ni madam? Day tangarod kat kaka. Kan may sa, awan mo ti sabali apanggadan tano pumanaw ta ditoy. Ay, husto ka. Iso nga aganos talatan Sa nabalay, takabaalan tayo matapakibagayan ni Madam Annabelle. Si kamot, bes. Dito'y matlapan barti kanayon mo apangawisan kanya. Kaya't kung arot ti uminom manan, bes. Apay, di ka di maama. Nga adda masalaw mo nga am-ammom dito'y. Katanya ko ma. Tao akmat akas kadakwada. Ngam amangan no anyan to ti kunaandakan ka. Ay na, bayam idam, bes. Tinapatay, makapag-enjoy ka. Apay, anya nga min ayat ipagkaskas ta ang best. Masiguranak nga ron iti panagbiag ko. Apayan, kat no nagsaya at ti panagbiag mo. Napintas ka, baknang ka, at naaminan kan ka. Ado ti kurang iti panagbiag ko, bes. Boring. Kan may sa, nalidayak. Gaputaawanan dagiti dadakkel ko. Noawan siguro dagiti trabahador akad kadwak iti inaldaw. Diyak laamon. Ay, mariknak ti marikrik ng best. Ngam agbaling ka kumalata na tibkar. Makiasawa ka nga minan. Tapno maadaan ka mat iti bukod a pamilya. Barang iso ti mangpun mo iti kurang iti panagbiag mo. Ay nga, best. Saan pa yan nakasagana iti commitment? Agpabaknangak pa ikit ni. Tapno masaganak anaimbag ti masakbayan. Padlaw ko kat kanayon analiday ni Madam, kaka. Kan kanayon pa'y nakainom tunggal sumangpot dito'y mansyon. Ay, no daduma. Pampanunutan na mula siguro dagiti dadakkel na. Day tamo tinapanunot ko.
Ngamjaklatan agsasao, tano kasarita kat makapungtot mag. Ay, urayim latan nga iso ti mangirugi iti saritaan. Tano si ka ti mangirugi iti saritaan, sus! Ang mga agunget madan, ay sus! Day tangarot kat, kaasimot ni madam, madlaw ama is-stress unay. Wen nga raw, naimpagtado dagiti gagayim na. Dahil suda pa iti mangliw-liwa, kenkwana. Kompleto kadimot lang, nagiti na isang pata materyales, mangigme. Ay huwan sir. Awan surok, kan awan kurang na. Rugyan yung arudan ati papaaramid ko. Anya pa lang tararamidin yung Ay saan pa'y matasimbang dagiti karpentera o sir? Kunak man no aday na yabam. Ang bigat da pa'y laang nga umay. Ngala. Basta inton makasangpet da, rugyan nyo adagos, wan. Huwan sir. Nasayaan. Sayang. No kumay di pa'y laang anaaramid ti kasta oy. Nabayag siguro nga ado ti mangdayo iti resort. Nasa na bale? Ta marugyanan ti improvement ti resort ko. Nakapulis kayo mo't madam. Rumwarak, Nana Helen. Awon na madam. Agan-andad kayo. Agyamanak. Kat diyo ko mabaybay anti trabaho yun dito mansion, ha? Uwan madam. Saan kayo amadanagan? Awan gayam. Agluto kayo iti agkakaimas amakan inton malam. Ado ti umay abisitak. Uwan madam. Anya ka diti okasyon. Awan ti okasyon, Nana. Basta agluto kayo iti ado, kan kaimasan nyo. Diyak kayat ama ibabain kadag iti gagayam ko. Matungpal, madam. Oh, best. Talaga apag-aayat mo day to a resort, ah. One best. Nagmayagmat ngamin dito eh. Kasta? When? Adda a pinapintas da daytoy a resort. Oh, best. Adda umasidag ka data. When nga ron? Uy, no, best. Nagguwapo si ka. Guard nga ta dayta? When no? Janitor. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauwan. Aya, ken kinabaknang. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat parit radyo ni Ernalyn Liwan. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsabot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanday ito nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakita ni Annabel ti Vince Resort, kat maapresyar na ti kinapintas ti Nasao a Resort. At adamat a pinapintas ni Vince ti Resort na, kat nakunangarod ni Annabel at tuladan na daytoy. Iti may sangal daw, napanda Annabel ijay Vince Resort. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauluan. Aya, ken kinabaknang, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Talaga apag-aayat mo day to a resort, best. When best? Nagmayat ngamin dito eh. Sa bagay. Ken, ad-adda a pinapintas da daytoy a resort. Adda umasidag ka na ta. When nga ron? Ay na best, nagguwapo si ka. Guard nga ta dayta? When no, janitor. Si kamot best, anya agad wano janitor. Amangan mo't no iso ti owner daytoy a resort. Good morning. Welcome to Vince Resort. Good morning mat kada kayo, sir. Kat pagyamanan mi, ti panang welcome you kada kami. At day may abisita tayo mangigme. Sino dang ay sir? Tsaka mo. Jack dinamag no niya tinaganda.
Basta dua babae. Ket agpadada na pintas. Oo. Amangan mat. No dagijay ti ibagbagak ide nga imay. Siguro. Diyan may sa sophisticada. Idinto ta diyan may sa kat simple. Isudang agpaysaw, sir. Isuda ti kanayon agkuy-kuyaw nga umay ditoy. Diyan rod may sa tinakaagaw iti atensyon ko. Diyan sophisticada na pintas. Ay, ket, nakiam-am mo ka kumaa kadakwada. Ito no sumaron manan nga umay da. Sarabale, tagsubli damat siguro manan. Sigurado dayta, sir. Isu nga inton sumarunaw. Alistuan yaw ti makiam-am mo kadakwada. Mang Temyong, adon ti ka barbaro ang makita iti Vince Resort. Ay kasta ka di, madam. Wen, kada kayo. Kaslaawan mat malmalpasyo dito eh. Ay, adumat ka, madam. Hey, ay dyan nga tano isara tayo pa iti resort. Tapno na parpadas ti panagtrabaho, may. Anya? Angam sayang ti aldaw, no maisara. Sayang ti kita, Mang Temyong. Ay, yun, madam. Ay, naginad mo ti panagtrabaho, no? Ado ti kanayo na tao. Sana bali at bumawi tayo to. Inton manglukat tayo, madam. Okay, sige. Agsara tayo pa'y nga ron iti talo a bulan. Ang ampartakan nyo ti agtrabaho, naskan anapimpintas ti resort ko. Ngam ti resort dayjay a Vince. Apay ka no a temporaryong agsara ti resort, kakatimyam. Insingasing ko day takin ni madam. Tapno makapagtrabaho kami anaimbag. Sa bagay, husto mo't day nga insingasing mau. Wan, tanay. Kaya't naapartakan mi ti agtrabaho. Gam kasano nga raw. Kaado mo ti istorba. Saan mo't ngamin amap-map iti resort na. Kaya't nangarod nga artapan di resort. Akan ayo napapapanan me. Apay, napintas ka dila unay day dya resort. Ay, launay Kastaya. Wan, kasla paraiso si ka. Nakapimpintas. Anya. Wan, kung nagtumat, anya ka ganya. Patsindak ka dilatan. Ay, numapan kay jay. Ay, na. Hambangan no ibagham nga da kay jay. Tangatang. Anakalugan iti ulaw. Ay na, dinakbad paglulukwan. Kaputa sa anak ang makaruwar dito mansyon. Papalan nakit day. Nala, agmerienda kan. Tapno ituloy mo der aramidam. Ang mga nung makita na ka di kadwam katagriripay. Good morning, madam. Good morning too, sir. Pakaragsa kakti sa sarong karimanan dito resort. Kasla solo flight kay ta. Ada ka tuwag? Ngam masadot arumar? Ada ijay lugan. Kasta ka di? Aywan. Sa gayam ni Vince. Mabalin ka ti amaamuan ti madaydaya wanagan mo? Syakmat ni Annabel? Nice to meet you, Ma'am Annabelle. Kaya't ulitek. Very welcome kayo dito resort. Agyaman na, sir. O sige, panawan kayo pa. Enjoy the day. Thanks, sir. Husto ni Maricel. Iso ti akin ko kuha iti daytoy a resort. Ay, kasla nabayagan kayo, madam. Abay, ada ka di reklamo? Laglagi pam ang masusuwelduan ka laang, Mang Temyong. Ay, awa, di reklamok, madam. Mas daawak lang aming kahit. Wana, tanaimasan mi tinagistorya iti akin ko kuha iti dayjay a resort. No kasta. Naamam mo mundakin kuko iti dayto a resort. Siyempre, alangan mat nga ibagak ang nagistorya kami. No di kam nagamam mo. Ay, wen ay. Ay, gabita man pa yan nakinistorya kayo iti napaot. Saan nakadagas at tao, tapno saan ang makipagayam. Kaslasi ka,
Kaya't kalatakad kadwa, nga uray nagalas, day ta itsura. Anya? Kadisumat, Mang Temyong. Ay, naalas ti tsurak? Ay, kabailak nga anusan ti ugali o madam. Ha? Abagan no sakla ang ti makaanuskin ka. Ha? Iso nga. Ha? Ayatan nakidi madam. Kaya't mo ka diti masipat, Mang Temyong. Ay, ano day tati panagayat mo? Tisipat, madam? Ay, no. Awan ti sumgan adut-dut ko kan ka. Awan ti mariknak para kan ka. Ano madarik na kada kayo, madam? Mang Temyong! Ay, kwa. Ay, joke only. Ala, ag seatbelt kayon, madam. Tapno ag subli tayon, ichay mansound. Napil gayam tinagan di babae kanayon nga umay dito resort magigmi. Agpagayam kami. Ay, kahit arman yun, sir. Apay, anya pagkunkunam kanyak babae ro? Katuan man. Anya, Ah, kayat mo ka diti matumpa. ay, kuwa. Tapno at dapay ang malupat agong mo. Ay, isan, sir. Di pa'y awanan pagang sakno kasta. Ay, kasto lang arudan ti agong ko. Ay, adda ka nun nabartag, anak kaungat kanyak. Kahit, dinanog na idi, tiropak. Daksang gasat, daytoy agong ko tinatamaan. Iswa, kastoy matay. Anya ko matibibiyang ko itis istorya. Apay damdamaga kaya. Idi ka ubing kuday jay, sir. Ibagbagak laeng tapno diyo ibaga, kastoy tinakayan nakak. Guwapo ak matkano asigaw. Saan man na tati pagsaritaan ta? Jay kit di ibagbagakan ka babae. Siputan nyo na yung bag, ha? Amangan no kakompetensya kiti negosyo. Kat umay lang agsisiim dito yung resort. Iso kanayon nga umay. Posible na tamang igme. Isong obserbaran nyo na yung bag. Narigat tibas tagtaliklatan ita panawan. Mang Temyong, ada plano. Hanya ka di day ta, madam. Plano ka makigayam iti dayjay a Vince. Kat inton nadagkat kamin iti tunggal maysa. Ijayak ti panagsosyo ti negosyo mi. Anya? When, tauray nakapsot ti negosyo. Adda dagiti negosyo na abak-up ko. Kasi ka, adakan ka amin na pangadang, madam. Iso panunutin yun na imbag. Ala, ibagak to kada kayo. Inton makapagpanunutak ana imbag, Mang Temyong. Plano mo't ni madam ti makisusyo iti day Avens. Sino day ta, Vince? Ay, di manakin kuko iti resort a kanayo na pagpaspasyaran ba? Panagkunam ka day, kat posible day ta mapasamak. No umanugod ni Vince ay ka mapasamak day ta. Saan nga taga isarsarak ni Madam tinigosyo na? No agpadada, ti pagsayaatan da adwa, ti panunutan da. Ay, saan mo siguraw? Iso akin no nakidi madam, panunutan na pa'y ana imbag ti amin. Sakbay nga ijaya na kin ni Vince, ti panagsusyuda. Amok ana unag manan ti pampanunutang best. Iso nga inayabanak manan dito yung bar. Diyak nga rod makapagdesisyon ana imbag. Apay ka di. Uray anyo ti pamayag. Nakapsat lata ti resort ko. Diyak ka muna apay. Siguro, jay lokasyon na, wano, talaga asaan ang makaiayot ti resort. One best, iso a plano ko mati makisosyo ka ni Vince. Tapa nagkita kat napigsa ti resort na. Anya? One best, iso a damagan ka matkuman anya ti may bagang. Tanod dadamang Temyong kan nana inday. Kunada asaan na kanong agdarasudos. Ngamin, kwarta ti agandar iti daytoy aplan panuag. Para kanya, husto da best.
Saan mo pa'y unay nga amon, Vince? Amon kumapay ana imbang, sakbay nga agtalit ka kenkwa na. Agyaman na, best. Uray kas-kasano. Nalawlawagan, ti panunot ko. Wan, best. Sana panangupay day ka kenka. Jakmat kaya't amayaw awan ka. Iso asapay kumata denggam dagiti singasing mi. Amo mang imi. Maragsa ka na. Kaputan nasingad kami ka ni Annabel. Kahit anya nga ti plano yaw, sir. Arman nyo ka din. Kasla ka la teenager. Dahil tala aram-aram ti sang kaibagam. Anya nga ron nga, sir. Oh, mangisad kamot. Sakmat na tanto mininom. Sika mismo ti nakaibaga abak ng rajay. Isa plano ti makisosyo ken kuwanay ti negosyo. Anya? Oh, apay. Awan ka di ti bilib mo kanya. Panagkunam ka di kat jak kabaalan nga aramidan na ita. Ay, dakal ti pamate, kakabaalan nyo na ita, sir. Kada kayo, ano anya ti amuyo apagsayaatan yaw. Di isaw ti aramidan yaw. Temyaw, kanayon mo tan arumwar ni madam. Ayun nga raod. Di na pa'y ibagano na duma ti papanan na. Ay, ijay siguro ayan ni Vince, Ay na, madanaga nakparakan kwa na. Ay, yung mga nos asikasundan, di pa nagsusyoda iti dayja, Vince. Day tangarod kat. Uray kumaano, ibaga na mo, tapno amuta. Gak nga rod matsyempuan, tadamagag ko ba? Di ko mamayat timod na. Tapno dinak manen ungtan. Huwag nga rod, Damagag tumutlaang kan kwa na ti maipapan iti dayta. Ay na, uray kaskasano. Jakmat kaya ta maisagmak ni Madam Annabel. Napatag kanya ko ni Madam. Agyaman na ka, Annabel. Kapata kayat nakagbali na ganyan. Awan ti makita ka parikot iti dayta? Iso nga apay kit din asaan? Agyaman akmanan. Agyaman akmat? Gapo ta nagbalin agayam ko ti akin kukwa iti paborito a resort. Agasam ta paboritong paigayam ti resort ko. Wan, Vince. Iso nga ijay ti pasaray papanak. Mabang-arang nga mintiriknak. Tunggal adak ija resort mo. Agyaman na, no makatulong ti resort ko kin ka. Huwag kayam. Madamag ko man lahat. Ti anya? Kanayon ka ngamin iji resort. Ngayon, kasla di driver mo, wano di gaya mo, mati kanayon nakakuyog mo. Wan, Vince. Gapo tawan matkabsat ko. Kan, awanan dagiti dadakkel ko. Gapo ta naggiddan da apim musay. When Vince, na-aksidente da, idi mapanda ko maitimay sa a business trip. Daksang gasat, tadi da nakalasat. Oh, maladingita nak iti dayta anamwa ka, Annabel. It's okay. Nabayagan anaklon ko ti amin. Nulang dato nga, panagriknak kat boring ti biyag ko. No awan dagiti katulong ko. Diyak amuan. Sana ba ne? Tada kami agayam mo. Saan da ka abaybayan? Agyaman ako, Nay. Vince. Inuman tan tin-order ta. Inuman mo na ita Diyos mo. Inuman tan tindir ko. Okay. Ay, madam, nasingad kayo magayaman kin ni Vince iti tunggal may siya. When, agayam kamin, ngem di kay madanagan mang temyong. Husto, dagiting bagbagayo kanyak. Nasken, amaam-amok pa'y anain bagday dyan at tao. Ay, agyamanak Gapo tayo pang pangagyaw, dagiti ibagbagami kada kaya. Ngem, di ka kumaaglab-labas, mang temyong. Kasano ajak aglablabas, madam? Kasla nalalaing ka ngamin ngem iti siyak no dadto, ma? Kapudno, mate. Temyong? Ay, mang temyong? Mang rugi ka kadimanan?
Jokulay. Alakit din. Paandar mo ti kotse. Kaya't kontag subli ija mansyon. Panagkunag, nan-anayan ti kinasingad mi ka ni Vince iti tunggal maysan. Madlaw ko nga rod, best. Kanayon kayo nga agkuyog. Dinak pa yun ay ayaban no daduma. Pasensya kan ha, best. Ang mumat nga da plano. Wan, best. Maawatan ka. Ngamjay kanayon ko nga ibagakan ka. Agan-anad ka. One best, katagyaman ak. Sapay ko mga rod, tabaligi da ito'y aplano. Agbaligi ka, best. No pagimbagan ti adda iti panunot mo. Sa bagay, Ngam, sapay la kuma. Kasaan laang a negosyo ti ma-develop. Wan, best. Sapay la kuma. Tagin na si Dagday Tapuso yung ado. Mangigme. Agbagay kami nga taka ni Annabel. Uwan, sir. Agbagay kayo launay. Apay, agayan ayat kayo kadain. Saan pa eh? Ha, Ang nasingad kami matani titong kalmaysa. kahit anya nga iti plano yu itasar. Planok nga arman ni Annabel. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te serya tayo itaalawas ang napauluan. Aya, ken kinabaknang. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Diwan. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsabot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas umapal ni Annabel iti Vince Resort. Gapo tanapintas ken napigsa daytoy. Idinto tanakapsot ti resort na. Gapo iti dayta napanunot na ti makisosyo ken ni Vince. Di na ammo nga isumat ti plano ni Vince nga aramidan. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas na pauluan. Ayat, ken kinabaknang. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agbagay kami nga taka ni Annabel. Uwan, sir. Agbagay kayo launay. Apay, agayan ayat kayo kadain. Saan pa eh? Ha, Ngam, nasingad kami matani titong kalmaysa. kahit anya nga iti plano yu itasar. Planok nga arman ni Annabel. Ang ay ayat niyo ka din ni Annabel, sir. Bay ampay na ta ayat-ayat. Ah, Tinapatay. Aklo na nati panagayat ko. anya? Wan, mangigme. Kat ijayak adagos ti panagkasarmi. Tapno agtipon ti sanikwami kat adda abumaknangak. Anya? Apa kita anak? Di na kon kontraan. Tainton addan abumaknangak. Nayunak ti sweldom tapno awan mo't makunkunam. pangipanandangata kadagita adingwan. Nakadadumat. Diya ka mo, madam. Saan mo't ngayon bagaji driver? Linabsan na talang. Anya? Wan mo't, madam. Imbagayo ko maakayat yung amamon, ah. Tapno pinasardeng tapay tilugan. Dinamag to. Lakian ka talaga. Awan pa'y matsiseryoso nga makasarsarita. Seryoso ak madagasarsarita, madam. Di nakpagpungtutan, Joven. Awan lang arudan ni Temyong apiloso po. Siga man ang tinaisukat. Ay, pasensya kayo na, madam. Masikura anak namin. Sa nakagkatawa iti may sangal daw. Denggam ti ibagak, Joven.
No adda man ti mangilabas iti adu adingwan ditoy. Damagam adagos no sa dino ti pangipananda. Kan no asino ti akin kuko. Ngam, apay ngay mo, madam. Basta tong palam ti bilin ko. Madam. Ngam, mabalin ka di amamuan, no apay. Sana bali tasan kumot nga ibagbaga iti sa bali at tao. Kunak man no lalaki ti riknam, Joven. Apay nga rod at chismosa ka. Sana ka chismusa, madam. Kaya't ko lang amamuan, no apay. Basta, Joven, maamwam to matla. Tawan mo tam tinaglabas, sipod na udya pa nagsarita mi ka ni Marcial. Ay, un nga agpaisaw, sir. Kumusta mat nga taday jayan? Diyan mo. Nabayag nga roda na saan kami ang nagkita? Sa bagay, nasaya at mat siguro ti kasasaad na. Ang mga nunadurasan ti farm na. Siguro. Wan siguro, taado mat edi dagiti dingwan na. Wan nga ron. Sa bali mo ti pagisman na dya tao. Agtalon kas kada agaywan ka na itidingwan. Wan nga raw, sir. Iswan na lawa ti animal farm na. Annabel, espesyal na dya pa nag-dinner ta. Isa pinaisagana kiti gayam ko nga kinkukway ti dayto a class a restaurant. Vince, Ngam sakbay ti amin. Kayat ko nga awatem na ito simple asagot ko kin ka. nginginaan a bracelet. Wen, sapay ko ma, magustuhan na ito asagot ko. Magustuha ka talaga, Vince. Ngamin, dahil ti pag-aayat ko. Ang nanginaunay dahito Di mo panunutan na ita. Ngamin, uray kang inaan na banag, ipaahi ko kin ka. Wen, gapot ta espesyal ka para kanya. At na isang sangayan a lugar mo diti pusok. Vince, Ay ayatin ka unay. Kahit sapay ko ma. Tadi mo ibaga agun-gun dawayak ti kinasingad tayo titunggal maysa. Sapay ko ma, tama ayat nakmat. Vince, saan asinsinan dahil ti abanag? Isa pa nga asim. Ikanak ko ma itinaan-anay apanawan. Tapno panunutak dahil ta abanag. Madam Annabel, panagkunak katagdatdaton kada kayo ni Sir Vince. Jack ilibak dahil ta, Nana? No siyak lamay sa, awan ti dakas na, gaputag pa da kayo nga awanan asawa. Mayat pa yun ti pagsapulan niyo. Iso nga awanan ti tubang no kayat yun ti maadaan iti bukod jo a pamilya. Nana Helen? Ang dagita abanag kat saan arumbang akadengan iti dinarasan. Nasken a pagpanunutan a naimbag, tapno awan to ti pagbabawya inton masungad nga aldaw. Wan, Nana? Kat agyaman na kiti panangisakit yu kanyak. Napatag kayo kanyak, madam. Gaputasipod ubing kayo. Adda akon dito'y mansyon. Iso akasla anak kayon. Agyamanak no kasta, Nana? Nana Helen, talaga ka di akas dyan ni Madam Annabel? Anya akas jay na, Joben. Jay, kasla sana mawawatan ti ugali na, Nana. Huwa, Joben. Iso ang marwam kan, itikas jay nga ugali na. Isumat lagayam anasingpot no daduma. Ay ngam, natangsit no daduma. Ay na, an-anusam ko man, Joben. Gapulaang siguro taawanan nagiti dadakkel na. Sa bagay Wan siguro, Nana. Dumtang tumot siguro ti panawon. Asumimpot ni Madam Annabel. Nagasat kayo, sir. Gaputan na pardas ti panagduras ti farm yaw. Kastamot ti animal farm yaw. Wan nga rod na Loling. Babaan iti tulong dagiti trabahador.
Ket pagyamanan tayo dahi ta iti na Marso. Ay na, progreso ti panagbiagyo, sir. Gaputa amuyo asalimot-mutan dagiti saniko nga imbati dagiti dadakkelyaw. Wala na. Talaga nga inkarigatak apadurasan. Tapno saan amapukaw. Dahito ilaang ti pakalaglag ipak kadakwada. Ay katwan na, sir. Nanakam ka nga anak. Iso adi na kabinaybayan ti Diyos. Kay kumusta ngay gayam ti organic farm mo, sir? Ado ka din tinaimula. Wala na. Napaduras dagiti hardinero tayo. Gaputan alibtak dang agtrabaho. Ado pa yung didimayo amang kita iti organic farm tayo. Ah, kasta ka day, sir. Wala na. Ket no ado ti imay akamang ti departamento iti agrikultura. Imay da impakita dagiti produkto tayo kadagiti kabarbaro nga espesyalista. Iti organiko a produkto dito'y ili tayo. Ah, kasta ka day, sir. Wala na. Saan gayam asinsinan ti farm yo, sir? Kay dagiti ngay dingwin nyo, napaaduyo ka dain. Ay ket adun Adun tinalako na na. Ngem gimatang kami manan iti taripatuan tayo. Tapno addamanen ti mailako tayo. Ay na. Nakaayayat aboy-buyaan dagiti bulos a baka. Kastamot dagiti kalden. Ayun gayam, napanak ijay poultry farm yo idi na minsan. Nagpidot ako na iti itlog, sir. Ay katuan anana. Libre ti itlog ijay. Ay ngam na agan anad kayo kuma iti papanyo ijay. Un, sir, di nakpakadanagan. Among Joven? Kasla agayatak matan ka ni Vince. Ikut! Adda kada kayo daytan madam. Adalin nyo anay bagtirik nayo. Jak nga rod maawatan tirik na, Joven. Anya ti makunam? Song batak nga ta? Ay, da kayo na ti mangedeng iti dayta madam. Narigatan no inakman kayo. Gaputasan ko matarik na tirik nayo. Wen matkit di? Maamakak ngamin. Amang ano pasakitan naklaan? Saan mo't siguro? No talagang agayat kan ka ni Vince, madam. Na yan ti kastoy. No kasta mariribukan ka pa'y laang. Di ka pa'y agdesisyon, madam. Agyamanak. Kasi ka? Awan ka diti planom makiayan-ayat? Ha? Awan pa'y, madam. Sanak pa'y anak ka move on iti panangisina kanyak ti girlfriend ko. Ha? Anya girlfriend? Un, madam. Nadanak iti girlfriend. Ngam, impagarup ko ano na pudno ti panagayad na kanyak. Ay ngam, ubaw mo't gayam. Wala. Saanan aday ta ti pagsaritaan ta, Joven? Amangan, no ad-adda amasakitan, tirik nam. Mangigmi, makamo ka palang iti resort. Ha? Papanan nyo ka day, sir. Inakman pasyaran ni Marshall. Ay katwan sir. Inak kumustahan. Kan inak kita no napintasan ti farm na. Tanong napintasan. Ipasyar kon to ijay ni Annabel. Ay, alawan, sir. Di yung pakadanagan ti resort. Saan may abay-bayan? Sa bagay, agtalaga kada kayo. Kan may lang aldaw nga awanak. No namang biro kanyak, ibagayo nga adda akton dito inton bigat. Wen, sir. Ne, jak ni namnama ti papasyar mo Vince. Apay, saan ka dia welcome dito farm mo, Marshall? Saan mat nga iti kasta? Nabayag gaminan jay na udi nga ipapasyar mo kay. Wala, busy ka ng papintas iti resort ko. No kasta, impamaysam ti attention mo iti resort mo. Well, Marshall, iso ti pangalalaki ti dakkal ngin kam. Iso nga ita, dakkal mo ito natin mapaspastrek na. Nasaya at ano kasta? Wala kayam. Ninayunan mo't gaya man, di tarakan mo adingwan. Wen Vince, gaputa day tamat ti isem ko. Iso nga inkarigatak tinang bangon iti farm ko. Wala. Nasya, nalatak itan jay resort ko. Ado akanayon ti tao.
Maragsakan parakan ka, Vince. Sapay ko mataag tultuloy ti panagdoras ti panagbiag mo. Bak nangak matita na. Milyonaryo akon. Uwan, Vince. Kat sapay lang ko ma. Tamanayunan ti kinabaknang mo. Kunak ano nalipatan na kanday jay avin, sir. Saan na Loling? Napanunot na matibim masyar. Un nga rod, sir. Ngam kasla sa baliitan ti ugali na. Uwan nga rod, nana. Ultimo pa nagsasauna. Madlaw aparam magitan. Masapul aya nga ibaga na ang milyonaryo itan. Uwan nga rod, nana. Di na mo a bilyonaryo kayo akasarsaritan na, sir. Ala, bayaan yun, nana. Amang ano isumatayan diragsak na. Basta inton umay ditoy, pakitaan nyo latan iti nasayaan. Di yun kontraan, no nyaman ti ibagbaga na maipapan iti kinatao na. Apay, sir. Agsubli ka di manan. Uwan, nana. Day tamat tinakuna na kanyak. Bak nang lakit titigayam mo nga akin kukwa iti day ti a farm. Ado dagiti dingwan na. Ken, nalawa pa iti organic farm na. Wan Annabel. Pinaturas na gayam ti farm na. Nukas na. Am-am ti akin kukwa iti day to eh. Wan. Gayam ko Seafood High School kami. Kasta ka di? Basit pa ito ide. Ngamita. Pinaduras na gayam. Talaga kasta? Agduduma tayo iti wagas. Mangin me. Talaga nga umayayan kanyak ti panawan. Apay ka day, sir. Nadagkat pa lang kanyak ni Marshall. Isa pa nagkunak. Gundaway kunda ito eh. Tap numakisin nga dakin ko na. Kat inot nga ay aywag. Tamakis sosyo ak iti farm na. Anya? Nay, kunak man no ni Madam Annabel ti kayat yu akasosyaw. Kadwada. Tano makisosyo ak kadakwada adwa. Ad-adan abumaknangak. Anya? Ay, di yu paggidanan dagiti plano yaw, sir. Amang ano marigatan kayo matlaang. Agtalik ka kanyak mang igme. Di mo amo ti kabalak nga ramiden. Isong agtal na ka lang. Agyan na dik. Gaputa welcome kami latangom umay diti farm ni Marshall. Awan dakes na umay kayo, Annabel. Di uray, inal daw kayo nga umay. Agyaman akmanan, Marshall. Talaga ngamin anaasamak ngagpasyar. Ngamin, dahil ito'y ti makaagas iti stress ko. Ha? When, Marshall, talaga ngamin ang mais-stressak. Apay, adda ka di parikot mo? Malidayanak, gapo iti kaawan dagiti dadakkel ko. Naggid na daapi musay, gapo iti maysa nga aksidente. Nilola kitang tikat-kadwak. Nga masakit man. Kat inton isublinan ti bulod na abiyag. Agmay may sa aktuhan. Maladingitan na kiti dayta akasasaad mo, Annabel. Ngamnam na maam. Aramidak ti amin nakabalak. Tapno makatulong amang linglingay kan ka. Agyamanak, Marshall. Gaputanam amo ka. Kat may saka anasaya at apagayam. Awan na nyaman na. Nakasagana ak adungag no addaman parikot mo. Di ka agpangado amang iba ka kanyak. Bareng makatulong ak. Apay ka day, sir. Kasla mariribukan kayo unay Di nakmanan pagpungtutan mangigme. Nay, awan pa'y matimbag-bagak nga magpungtot kayo matan adagaws. Wisit ak. Sir, anya ka diti parikot yu aya. Mariribo ka nak nga ron. Apay nga taadyak maawagan niya, Annabel.
Amangan mo't no kanayo nan ijayan ni Marshall. Ay, nalabit akasta, sir. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te serya tayo itaalawas ang napauluan. Ayat, ken kinabaknang. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat parit radyo ni Ernalyn Diwan. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagdaton ni Vince kan ni Annabel. Tapno nalaklaka nga iwayat na ti plano na. Ngam saan pa'y asinumbatan ti balasan. Nalagip mat ni Vince ni Marshall, iso a pinasyar na daytoy. Kanayon dangarod amapan ka ni Annabel ijay farm ni Marshall. Aging ka nagbalin na nasingad na Marshall kan Annabel. Iti may sangal daw, agparikot ni Vince. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Ayat, kan kinabaknang. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Apay ka day, sir. Kasla mariribukan kayo unay Di nak marin pagpungtutan mang igme. Nay, awan pa'y imbagbaga nga magpungtot kayo matanadagaw, sir. Mabuisit ka. Apay, anya ka diti parikot yaw. Mariribukan ak nga ron. Apay nga taadyak maawagan ni Annabel. Amangan mo't no kanayo nan ijayan ni Marshall. Nalabit akasta, sir. Anya? Tinasayaat. Sarong karan yaw iti mansunda. Tapno maamuan yun no apay. Tapno saan kayo lang agpampanunaw. No apay adi mo maawagan. Nasayat matanadanon ka dito yung mansyon nyo, Annabel. Pasensya ka, may mayaklatan. Di kamit ngaminan mapan iji resort. Kan di mo sungsungbatan na itiawag ko. Pasensya ka na. Adala ngamin nakakumikumag. Kasta ka ni? Wan. Kan maysa? Ijay farm ni Marshall tinapnapan na kadagiti naglabas nga aldaw. Mabangaran ngamin tiriknak. Tunggal mapanak ijay. No kasta, nasingad kayo ni titong galmaysa. Wan, Vince? Gaputa na singpat ni Marshall. Wan kayam. Kaya't ko amaamuan. No niya di pangadang mo iti idat-daton ko. Vince? Ha, Annabel? Lading itak. Ngamang sapol kalaangan iti sabali nga ayatam. Ngam sapel ako ma. Taag talin na adlat ti panagpagayam ta. Anya? Sapay ko ma, tamaawatan nak, Vince. Apay, awan ka di apulos ti mariknam apa nagayat kanyak? Lading itak. Ngam dayta ti agpayso. Ne, apay Annabel, kasla nakalidliday ka manan. Naksayang ti stress ko. Gaputa makitak nga ininot a pumik sa ti resort ko. Iso adya ko nin tuloy tinakisosyo ka ni Vince. Ang amit ha? Maladingita na kiti makitkitak a sitwasyon ni Lola. Annabel, adda nga dati dumteng a panagladingit tayo iti panagbiag tayo. Ngamnaskan kumasaganaan tayo ti amin. Tapno nakasagana tayo matamang sango iti anyaman a mapasamak. Marshall. Saan tayo atang naltibiyag tayo, Annabel? Iso ano anyaman ti mapasamak kini Lolam? Aklonam ti amin. Nadagsan itirik na. Ngam awan ti maaramidan tayo. When Marshall, kat agyaman ak unay. Isip ti kastoy. Nanay, ay, apay ngay akinugtaran yung matanday tatakuray, sir. Kitaan nyo man, nadadalan. Agyaman ka,
Taday tatakori tinagdas alak iti pungtot ko. Kaya't mo kadi atarupam ti kugtarak ha. Tapos nakarkaron nga gluptap tagong mo. Anyan na ito nga amaw. Talaga nagalas ti ugali na. Ay, sir. Anya ka di manan ti parikot yu ay Pinaaynak ni Annabel. Katjak maaklon day ta. Anya? Wan. Anya launa ti din pangayatan kanya kaya. Isan tayo nga mo sir. Ni Ma'am Annabel ti makasungbat iti dayta. Anya? Wen, sir. Ang ambay anyaw, sir. No di na kayo kayat, talaga kasta. Jak maaklon day to'y mangit me. Siya kabak nang pinaay na. Jak itulok. Apay ka no akas taon ay tipungtot ni Sir Itay. Igmay. Ay, kahit nasakit tinakam na Taapay ka now. Saan gayam nga inaklon ni Ma'am Annabel ti panagayat na? Isumat lagayam Wen, bakit? Asino ba't ngamin ti mayat ken kwa na ngay? Kano nakapangpangas? Day tangarod kahit bakit. Ibagak kumakan kwa na day ta. Hangam sa anay. Ang mga nusyak pa yan ti pagdasalan ti pungtot na. Adda ibagak kada kayo, madam. Anya dayta, Joven? Amok ngamin jay may sa trabahador ni Sir Vince. Katamuyo ka di. Kastaw na iti pananggura na kanukan ni Sir Marshall. Anya? Apay ka no? Ipagarup na kanu ngamin ani Marshall ti makagapo. No apay adiyo inaklon ti panagayat na. Anya? Wen, madam. Taidi kanu na minsan. Tila nang idasdas-alan na. Iti sakit tinakam na. Unay matanday dya at tao. Wen, madam. Iso anas ka na pakitaan nyo lakta iti nasayaat. Nga oray diyo ay ayatun. Wen, Joven? Kat agyamanak iti dayta nga impakaamong. Nanay Len, kasla simingpot ni Madam Annabel anyo. Nadlaw kumot nga rod dayta, Joven. Sapay ko ma, tagtultuloy ti kinasingpot nan. Hun nga rod, taidikot. Ay na, saan ang maawawatan ti ugali na? Kasta ayan na. Won, Joven. Kasla inal daw a pagpupungtutan na ni Temyong. Naimbag at hanaanos ni Temyong. Tano sa bali laeng, ay na, ang mga no tinutupandan. Isumot lagayam anak ko na amis mo ni Madam. Ama ikaw iti kaawan ni Mang Temyong. Ay hun taisuti ka na yun akad kadwa na ide. Agam sa nabale. Agsublinto ka no ni Temyong, inton malpas na ti as-asikaswan na ijay ilida. Ma'am Annabel, adan-adlaw ko kani Marshall iti naudi nga ipapantay di farm na. Anya dayta, Vince? Panagkunak, gusto ken ka. Anya? Wan, nadlaw ko na ita. Napata sa bali ti panang mingming na ken ka. Ti lamad-madlaw mo, Vince. Damagak man ken ka, Annabel. Adda ka di mat mariknam a panagayat ken kuana. Wano, iso ti makagapo, no apay adilaksong batan. Ado pa'y tinaskan nga si Kaswag. Iso nga awan panawin ko iti dayta abanag, Vince. Nano Helen, Juven, awanan ni Lola. Pinanawan na ko. Madam Annabel. Pinanawan na ko ni Lola. Kaslawanan sir-sarbi ti amin. Awanan ti mangkita iti araramidag. Lola, apay a pinanawan nakmutan. Apay nga imbatin ako hanggang may maysa. Madam, makapaladingit man ti amin. Masapul nga aklunan nyo. Nadano ng ti gundaway apan ang isubli na iti bulod na abiyag. Iso nga awan ti mabalin tayo. No di palubusan tayo asi pupuso. Podno, tina ko na ni Nana Helen, Madam. Aklunan tayo ti amin Tapno aginan ni Lulam. Di nan marik na tirigat iti lubong nga ayan tayo. Juven. San abale, madam? Awan man dagiti dadakkel mo.
Basta mo ni Lulam. Adda kami amang ipatpatagkan ka. Saan da ka, abay bala. Madam, manungal dawon tinaglabas. Sipod na itabon ti bangkay, day di lulam. Kat, kaslasaan kayo anang nangan anaimbag. Kaslaawan nga mintiganas kong amangan, Joven. Eh, pilita matimangan. Uray basit laang, madam. Tapno, saan kayo ako mapsot? Anyan, ti kastoy. Awan lang arudan, dagiti dadakkel ko. Sa ita, pinanawan nakmatan ni Lola. Ay, makapaliday nga agpaiso, madam. Ngamjay kanayon mi nga ibagakin ka. Nasken nga awatan tayo ti amin. Wan Joven, katagyaman ak. Gapot adda kayo akanayon amang liwliwa kanyak. Kastamot da Maricel, kan Marshall. Uy nga rod, madam. Talaga na pudno da agagayom. Gapot imay da nakipag-Greek na. Idi oras ti panagladladingit yu. Ngam ni Sir Vince, kaslasan mo't ngayon may. Awan, Joven. Ay, Ada siguro nakakumikuman na. Naimbag man ta si Mort kakanyak dito'y farm, Annabel. Wan Marshall, barang mailiw-liwag ko tinalaos nga iliw ko kanilolak. Maawatak ti marikrik na mita. Talaga akas ta. Narigat ti mapukawan ni ti kamang ti pamilya. Awanan ni Lola. Agmay-may sa akon adamang. Iso akaslawanan ti serbi ti amin. Kaslawanan ti ganas kong agbyag. Gaputaawanan dagiti kamang ti pamilya. Talaga akas ta, Annabel. Saan analaka ti mangiliw-liwag iti sa amarikrik na? Ngam saan ka kumaamapukawan iti namnama? Dumteng to ti panawan, ang mailiw-liwag mo da kita. Sangwam da kita. Ket kuma, panagtalek mo iti namarso ti agbalin abalangat mo. Agyaman ak kadagita nga imbag, Marshall. Wen Annabel, maawatak ti riknam, takas tamat ti naglabasak. Kasla narigat para kanyak ti mga klon, idi na aksidente mo't dagiti dadakkel ko. Ngam iti pa naglabas ti tawan. Ininot an aklon ko. Ket in kagumaak a pinasaya at ti panagbiag ko. Isuasapay ko ma. Takas takamat, Annabel. Marshal, sapay ko mata, mayat kay tinay tiyo singasing ko. Anya day ta, Vince? Agpadata nga adan negosyo. Ngam, nagdumalang no niya klase ti negosyo. Isa sapay ko mata, mayat kay tinay toy. Anyat kayat masawan? Adda resort ko, adamat farm mo. Anya nga tanong agsosyo ta. Anya? Juan Marshal, panagkunak, nasaya at tikas nga aramidin ta. Pag tinulungan ta nga iman ni Harold ti negosyo ta, tapno na bibiit ti pan nakaduras na. Bayan, Vince. Pagpampanunutak pa'y anaimbag day ta idijayam. Kasla damang burburibur iti panunot mo, sir. Pampanunutak nga rod ti jaya ni Vince kanyak, nana. Anya ka di da ita, sir. Naku, nana. Akayat na kano ti makisosyo kanyak iti negosyo. Anya? Wen, nana. Kanayon na nga ibaga day ta kanyak. Ngam sa anak ang makapagdesisyon. Ay na, sir. No siyak lamay sa. Narigat da ita nga ibagbagana. Nana. Hun, sir. Gaputakas lasaan mo't anasaya at ti ugali da dya, Sir Vince. Kan may sa. Mayatin ti negosyom. Dakkel ti mapaspastrek mo kadagiti lakom adingwen. Kastamot ti organic farm mo. Day tamat nga rod ti pampanunutak, nana. Iso sa anak ang makaikadang. Amangan mo't no sabali ti rantana. Iso akayat na ti makisosyoken ka. Wen nga rod, nana.
Ala, agyaman ak iti pamagbagayo. Ngam ala, at dalatakan ka amin apangedeng, sir. Ngam no ikonsiderayo ti opinyon ko, pagyamanak launay. Tano siya klamay sa. Uray di kan makisosyo, tapno awan ti rumso aparikot, iti masungad nga aldaw. Kasla kanayon anapudot ti ulo ni sir. Sigurado gaputa saan unay apagan ano ni Madam Annabel. Kinsan pa'y kano anang ngadang ni Marshall, no kaya't nati makisosyo kan kuana. Agom tumat nga minday jay a servants. Adala nga ro den negosyo na, kaya't napakisosyuan amin a negosyo ti akin negosyo. Amumatay dagiti baknang no naduma. Saan da map-map na iti kinabaknang da? Nagalas nga ramay. Ala, di kalatan agtagtagaray inday. Ang mga numangag ni Sir Vance, kahit makapungtot manan kadata. Joven, sumurot kan kanyak ijay farm. Tapno makita mo ti kinapintas ti farm, tigayam ko. Saanan, madam? Dito yaklatan lugan. Urayan kayo dito. Umay kakit din. Saanan, madam? Iturog ko labiit. Napuyat ka ng pampanunot iti ex-girlfriend ko. Anya? Wan, madam. Sana bali. Sumurotak to intan sa marunong. O sige. Ang, ano, Santi Agoray, ha? Amangan ngamin no maibayagak ijay. Wan, madam. Di ka madanagan. Adda kayo ngadgayam dito, Annabel. Adda ka dito'y, Vince. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te serya tayo itaalawas ang napauwan. Ayat, ken kinabaknang. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat parit radyo ni Ernaline Diwan. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsabot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas pinaay ni Annabel ni Vince banag ang nagsakitan unay tirik na ti baro. Impagarup na ani Marshall ti makagapo nuapay asaan asinumbatan ti palasang. Gapu iti dayta, napanunot ni Vince, ti makisosyo kan ni Marshall iti negosyo. Iti may sangal daw, nagranada Annabel kan Vince, ijay farm ni Marshall. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapauluhan. Ayat, kan kinabaknang. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Joven, sumurot kan kanyak ijay farm. Tapno makita mo ti kinapintas ti farm, tigayam ko. Saanan, madam? Dito yaklangan lugan. Urayan ka dito. Umay kakit din. Saanan, madam? Iturog ko labiit. Napuyat ka ng pampanunot iti ex-girlfriend ko. Anya? Wan, madam. Sana bali. Sumurotak to, intun sumarunong. Sige. Ano, Sam, ti agoray, ha? Amangan ngamin no maibayagak ijay. Wan, madam. Di ka madanagan. Adda kayo ngadgayam dito, Annabel. Adda ka dito'y, Vince? Well, adala ko maumay ko ibaga ka ni Marshall. Apag iso, adda kayo ngadgayam dito. Wan, kaya't ko ngamin ti makalang abmanen iti pres ko nga angin. May bagay launay kan katisuot mo. Nakapimpintas ka launay. Agyamanak, Vince. O sige, panawan ka pa dito'y. Kaya't ko ti agrikos iti farm. Kaduan kan, Annabel. Saanan, Vince? Agyamanak lang angan? Sige, agbati kayon dito'y. Wan, madam. Pimanaw latan. Talaga nagbaliw ni Annabel. Sipod na amuna ni Marshall. Kaslalik-likan na kon. Imayag, taumay kumanan ijaya ti ibagbagakin ka, Marshall. Nasayaat mo, Tim Micah.
Gaputa kayat kamat ang makasarita, Vince. No kasta, nakaikad din ka? Wen, Vince. Iso apad padaanak ti umay mo. Okay. Mayat ka kadit ising-asing ko. Mayat ngagpaiso ti singasing mo. Namsapay ko tamaawatan nak iti desisyon ko. Ha? Pasensya ka na. Uray saan tapay nga agkasosyo. Anya? Wen, Vince. Tapno maipamay sa tamad laang ti imatang ta iti negosyo ta. Tanog sosyo ta. Amangan no jak madla masangot iti mulong iti resort. Marshal. Maapresyar ko ti ayat mo ang makisosyo kanyak. Ngamulidag, Vince. Amangan no jak madla kabailan. Sana bali. Tainton nakasagana ako na makisosyokan ka. Pakaamuan kanto. Talaga adinak ikaskaso na dyan, Marshal Apay ka day, sir. Di nakit din kayat ti makisosyo kanyak. Saan ka no ang masapol? Kasta aya, sir. Kasta una iti panangay ayok ken kwa na. Yam talaga di na kayat. Aya. Panagkunak, saanak ngagbaligi iti planok. Sigurado nga awanan pagbaliwan ti pangedeng na dya tao. Aya. Kan adda na sakit ti riknakin kwa na. Gaputa mariknak nga iso ti ayatan ni Annabel. Kasi tinaminsan, nadaron ko ni Annabel iti farm ni Marshal. Aya. Ikaw, sir. Sinipit nakmatan. Oh, anya. Ikaw. Aya ka di pa iti sungbat mo kanyak, ha? Pasensya kayo, sir. Iti sumaron na anapudot ti ulo. Di naksungba-sungbatan iti baribar, ha? Amang ano jak makapagtepul kat anya pa iti aramidakan ka. Annabel, sapay ko matasan kang agpanunot iti sabali, iti dayto yung ipudnukan ka. Anya ka ti dayta, Marshal? Ti kinabayag ti kinasingid ta iti tunggal maysa. Mariknak nga espesyal ti lugar mo iti puso. Anya? Wen, Annabel. Inot ang nagrusing ti panagayat ko kan ka. Pudno ka ti dagita nga ibagbagam, Marshal? Pudno. Talagang ay ayatan ka. Katsapay ko mata ipaayan nakmat iti gundaway amang ipakita ti panagayat ko kan ka. Sige. Ikan na kitinaan-anay a panawan. Tapno panunutak anaimbag day ta abanak. Madam, pasensya ka kuman tila madildilaw ko. Apay ka ti? Kasla ka na yun gaminti sa sarong karni Sir Marshal dito yung mansyon. Kuwan na? Pasensya kan tila ibagbagak, madam. Kinapudno na. Agar-aram ni Marshal. Isa ka na yun nga umay dito yung mansyon, nana? Ha? Ay na, siyak lamay sa. Kayat ko ni Sir Marshal para kada kayo. Gaputan na anos, kun ada na talgan pagsapulan na. Ha? Wun, madam, sigurado anos nga adayaw, ngam dayjay avenge. Talaga ka di asahan nga agbali ti pangedem mo, Marshal? Pasensya kan, Vince. Nam talaga aday jayan ti desisyon ko. Ha? Wen, Vince. Gaputaan mo kamarigatan akto, inton makisosyo akan ka. Nang runa, tadayo ti ayan mo. Awan parikot iti dayta. Ada akmat no bilang? Anya nga iti serbina ang makisosyo akan ka, no di ka mat matulungan. Anya? Sapay ko tamaawatan nak, Vince. No ngay ibagak agatangag ti uray kagudwa ti negosyam. Uray jay organic farm wala ko ma. Ha? Nakarkaro ajak umanugot iti dayta. Gaputa dayta laang ti pakalaglagi pakkadag iti dadakkel ko. Inkarkarigatan da dayta nga impundar para kanyak. Iso anaskan nga aywanak mat. Anya? Pasensya ka na talaga, Vince. Ngamsapay ko Tasaan aday ta ti makagapo, tapno umadayo ka kanyak. Roses and chocolates para kan ka, Annabel. Thank you, Marshal.
Mayat tayo ti pinilim a pangananta. Magusto klaunay ti ambience na. Wen, Marshall. Napilik dayto akla sa restaurant. Gaputa kayat ko ang memorable dayto akanito. Annabel, Nakasaysayat ka unay kanyak, Marshall. Di ka nagbaliw. Sipod na ang ka. Aging gaita. Kat iti pa naglabas ti aldaw. Mariknak nga agay atakkan ka. Iso anak ko nak, akayat ko ang memorable dahito akan ito para kadata. Gaputay ta. Aklunek ti panagayat mo, Marshall. agyaman ak unay, Annabel. Ikarik, ayatan kan ipatag ka iti unos ti panagbiag ko. Kat saan kan tupulos apasakitan. Vince, sapay ko mata maawatan daytoy nga ibagakan ka. Anya ka direta, Annabel. May papanday to eh. Iti saan ko apanangaklon iti panagayat mo. Sabay ko ma, tasaan ka agumurgura? Ha? When Vince, nang runa no ibagak manan, nga agpatingga talaang iti panagpagayam. Gapo tani Marshall, tinamagpitik iti puso. Anya? No kasta, agayan ayat kayon ka ni Marshall. Jackie libak, Vince. Katkidawag, asapay ko matadi kang gumurgura. Kan di ka kumamangriribok. Sige. Awan maramidak no talaga adinak ay ayatan. Agyamanak no kasta, Vince. Agyamanak no maawatan na. Nasakit tinakam ko iti dayja, Marshall. Apay ka day, sir. Iso ti makagapuno apay adinak maayat ni Annabel. Anya? Gaputa agayan ayat dan adwa. Anya? Ni Annabel ang mismo tinang ibagakanyak. Ani Marshall ti kaayan ayat na. Talaga akasta, sir. Talaga siguro nga awan ti marik na ni Madam Annabel panagayat kada kayo. Kan maysa, sana da kayo ti para iti tunggal maysa. Talaga kit di peste iti biyag ko na ya, Marshall. No awan na ya tao, siya kumati inayat ni Annabel. Ha? Sana na saya at ti gumurgura, sir. Hawatan niyo lang at talaga akasta ti ayat. No saan mo agasat, talaga asaan. Angam no talaga apara kada kayaw. Uray ilislisyam. Sumabat saba. Masigurado ka na sakit tinakam ni Vince. Gaputa si kati inayat ko. No kasta, nagaramkan ka? Wan, Marshall. Ngam awan apulos ti mariknakkan ko na apanagayat. Ngam adakan ko anan, nugumura kanyak. Maawatan naman siguro dahi ta, Annabel. Gaputan narigat mo't apilitan ti bagi amang ayat, iti saan mo akayat. Day tangarod kat, Marshall. Sapay la ko ma. Kadyak sayangan di impaay mo, akan ito, Annabel. Talaga nga ayatan kan ipatag ka. Wan, Marshall. Aginayat, kan agpinatag ta. Kan saganaan ta, ti masakbayan. Sir, asino ka di ti kain inawag yaw? Nagitibuyot ko, mangitmi. Anya? Apay, di ka mamati akabaalak nga aramidan timbagak. Sir, kunak man no ay ayatan yaw ni Ma'am Annabel. Isu nga rod abinilin ko nagitibuyot ko amang dukot ken ko ana, tapno idatagda kanyak. Ha? Ay, sir, hindi yun patuluyan na itaplano yaw. Agbasbasol kayo lang. Di nakontraan no di mo kaya tapaltugak na itamuging mo. Anya? Ay, sana, sir. Ngamti kunak lang. Sige, ibaga mo no anya ti kayat mo nga ibaga. Ay, kuha, sir. Ipaayaw ti waya-waya ni Ma'am Annabel. No ay ayatan yaw. Tapno agragsak mat. Saan matlaang anaragsak ti relasyon yun to at dua. No ipilit yaw ti bagiyo kan kuana.
Tatinapudno a panagayat. Kat saan laeng at ibukod na apagragsakan, ti pampanunutan na. No di kahit nakasagana, nga agsakripisyaw. Nalpaskan, Ah, ibagakmat kan ka. Sino ka kumaamang isuro kanyak, ha? ay, Awanin makalapad kanyak. No anya ti kayat ko, iso ti masurot. Jak nagunod ti kinabaknang na. Sa ita, jak manen magunod ti panagayat na. anya, ay na, ay denggan na kumamat asar. Saan ada kayaw tinaikari iti tunggal maysa? No di kat isuda adwa. Madam, saan kayo kumapay aron rumwar? Apay ka di, Joven. Paumay ka no itan, tay am mo ka trabahador ni Sir Vince. Adda ka no umay na ibaga ka na kayo. Anya? Anya ka no tibagana? Basta napatag-abanag ka no, madam. Isasapay ko mataurayan yung. Sige. Sana bale, tawan ti aramida kita nga aldaw. Rikusak lang ti resort. Tainak kita no adda pay dagiti naskan a maaramid. Uy, sige nga rod, madam. Agyaman nak, gaputa inuray nak, Madam Annabel. Tata, da kayo ka diti ibagbagan ni Joven, agayam na? Wen, siyak ni Igme. May saak at trabahador ijay Vince Resort. Pakaidayawak ti makamam mo kada kayo, tata? Anya ka diti gagarayo? Saan arumba nga agbutang kakanyak, madam? Gaputa isakit ka. Isu nga imayak. Taumay ko ibaga ti plano ti amok. Katsapay ko ma, tanam na maagmat ti siguridad kaw iti daytoy nga idanon kaw. Anya ti kayat yu asawan, tata? Madam, agan-anad kayo kuma. Gaputa plano na kayo nga ipadukaw kadagiti binilin na at tao na. Anya? Well, madam, talaga aday tati plano na. Gaputan na amuan na, nga agayan ayat kayaw kan ni Sir Marshall. Idi pa'y lang amen nga agayat kada kayaw. Kayat na launay nga agasawa kayaw. Tapno agtipaw ti kinabak ng yaw. Kunak tupay kada. Adda saan anasaya at aplano day dya a Vince. Agyaman na kiti day nga indano nyo, tata. Katnamnamaan nyo. Saan kayo apulos amaan ano? Awan to ti makaamo nga indanon nyo kanyak dayta abanag. Marshall, masapul nga ganan ta. Nakasaok ti may sa atrabahador ni Vince. Kat plano na kano apadukot. Anya? Dayta ti pudno. Dakos at talaga daya a tao. Pudno ti kanayon nga ibaga kanyak ni Mang Temyong. Adda sa bali aranta ni Vince iti pan nakisingad na kanyak. Anyan daya, Vince. Impagarap ko no napod no agayam. Ngam saan mat gayam. Wen nga rod, iso amasapol nga agridam ta. Ti trabahador na amis mo tinangibaga, asabali ti ugali day dya a Vince. Kunaklakit din no napod no agayam. Saan mat gayam? Wen, Annabel. Ngam no pa'y kastang. Saan aday ta kumatimang dadaal ka tata? Agtali na talat ta akalmado. Tapno maprotektaran ta ti bagita. Talaga gayam ang dagos da ya, Vince, madam. Wen nga rod, panagkunak. Nagbalatag kanyak ti plan-planwak idi, ijay Vince Resort. Pagkunaan nyo mo't, madam. Kanayon ko idi atuladan ti resort. Gapo iti apal ko. Inarapaap ko pa iti makisosyo kan kwa na. Ngam jak nagbaligi. Madam. Ngam ita, maamiris kon ti amin. No ikumparak ti ayat kan kinabaknang. Natimtimbang gayam ti ayat, Joven. Pudno, madam. Natimtimbang ti ayat, kunak. Gaputano kinabaknang ti ipangpangruna, nga awan ti ragsak iti kaunggan. Awan mo't lang, Sir Serbina. Idinto tano adda ayat. Nawaya ka a makapagtrabaho. Tapno magunod mo ti kalkalikagumam a kinabaknang.
Pudno launay, madam. Papanan niyo ka day, sir. Awan bibiyang mo, Mang Igme. Anya? Isumat. Di mo matlaan mo ti mapaspasamak. Ay na, iso nga ron adamdamag, tadyak amaw. Anya? Katuan mat. Ada pa panak. Di ka disturbo. Kendi mo latan sa sawon iti sa bali. Ewan, sir. Ang sa dino ngamin ay ati papananyaw. Umadanin, Mang Igme. Umadanin. Umadanin ti anya, sir. Umadanin ti panang tagikwak ni Annabel. Rogyanan dagiti buyot ko tagtignay. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Ayat, kan kinabaknang, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti ni Ernaline Liwan. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Ayat, kan kinabaknang, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Papanan niyo ka day, sir. Awaran bibiyang mo. Anya? Isumat. Di mo matlaan mo ti mapaspasamak. Isu nga ron adamdamag, tadyak amaw. Anya? Katuan mat. Ada pa panak. Di ka mangtaktak. Kandi mo latan sasawon iti sa bali. Uwan, sir. Ang sa dinong amin ay ati papananyaw. Umadanin, Mang Igme. Umadanin. Aha. Umadanin ti anya. Umadanin ti panang tagikwak ni Annabel. Rogyanan nagiti buyot ko tagtignay. Anya? Uwan, Mang Igme. Siguradong agbaligi nagiti buyot ko. Kat agsangit mo tan iti dara na diya marsyal. Ay, pangasiyaw, sir. Agpanunot kayo kuma, iti maminribaw. Sakbay nga ituloy yo ti plano yaw. Di yo kumapaturayan ti gura, iti kaungganyaw. Tapno saan kayo ang makabasaw? Awaran ti makalapad kanyak. Kukwak mo tan ita ti kanito. Nakaplano aminan para iti umadanin akalay sa ta, Annabel. Wen nga rohan, Marshal. Katsapay la kuma, taawan to ti agbalin aparikuhan. Awan mat siguro, Annabel. Awan mat ti amuta ada kasi ti relasyon ta. Iso anayas mat siguro ti amin. Sapay la kuma, Nay, nagunag day ta na sinaay mo? Pampanunutak ngamin ni Vince. Ada amak ko. Amang ano niya ti plan-planuan na. Sapay la ko ma. Tanalaw-lawagan di panunot na. Kat naawat nanti amin. Tapno saanan nga agpanunot iti saan anasayaan. Buisit kit diti kastoy. Awan pa serserbiyo akatultulag. Bye! Nay, apay, sir. Napudot man ang tiulo yaw? Saan arag baligi na iti tao ka nang kidnap ka ni Annabel? Sinalbag na gidya sa tao. Saan ngamin akas karina ti kayat yu ang mapasamak, sir? Bayan yung aminan. Saan kayo nga agbalin a kriminal? Dakasak no dakasak. Tinapatag. Magunod ko amin na kayat ko. Ti ayat kan kinabak ng akal kalikagumak. Sir. Saan ang maiparbang dayta kunak manan? Di ka nagsayang iti panawan namang kontra kanyak. Gaputa uray anya ti ibagbagam. Desidido akon iti kayat ko ang mapasamak. Umadanin di pa nagkalay sayo pa ni Sir Marshal, madam. Wen nga rohan, Juven. Kastigayam tarik na.
aglalaok. Anya ka ditirik na ti dandan ni maikasar, madam. Naragsak, gaputak ka maudyanan na, agsimpa kayon iti ay ayatam. Angam, adalat talaok na apa nagnervyos. Amangan nga minadarong suha aparikot. Awan mo't siguro, madam. Sapay la kumatakas na ngagpaiso, Joven. Ay, siyak nga damon. Kaano ak amang asawa? Joven, asawaan da kanton no baliwam tigaraw mo. Ha? Agpakababae ka man ngamin. Sayang, ti kinapintas mo. Kinagwapo ko na madam. Joven, agpanunot ka anaimbag. Amangan no agbabawi kanto, inton mabakatan kan abalasan. Anya? Anya ka diti ko na yung nga ibagayo, Madam Annabel. Kaya't kayo lang ang makalanglang amangan, Nana. Ha? Mas daw kayo siguro iti makitkita yo kanyak. Ang husto ti makitkita yo. Nagbalbaliw akon. Madam, Saan akon akas iti sigod, anala kang agpungtot. Iso ano adaman dagiti banag anakasaktan terik nayo. Sapay la ko mata mapakawandak. ay na, awan ti sakit tinakam ko kada kayo, Madam. Amok magtanasingpot kayo. Sumrula ang tikinat ang sityo no daduma. Gaputaan mo nga apektado kayo iti naglablabasan nyo iti kanlabas. Agyaman naklaunay, Nana, tamaawatan dak. Kasapay la ko ma, taagtalinaod kayo diti mansyon, nga uray anyapay ti mapaspasamak. Uwan, Madam, ikarik da ita. Kas iti sigod akanayon ko nga ibaga, napatag kayon kanya. Ay, kasla na la daw tayo arim mo rin yung mansyon, madam. Ang mga nuagur urayan ni Sir Marshall ije papanantayaw. Bun nga rot, madam. Wun karun ka. Nakabaybayag ka tumag amin nga kukunay si kayo, Ben. Kas kalapag-aw. Nakarkaro ka mo't amang timyong. Ala, saan kayon nga agpinabhasol? Saan abale, tamakauray day jay? Sa bagay, nanos tinubyo yung, madam. Launay Joven? Naimbag ata iso ti pinili yung, madam. Nagasat kayo kinkwana. Eh, di sumasaro alugan, madam. Di sumasaro na. Kita niyo na. Pinalawlawan ta tayon. Anya ti kayo sa uday kay. Mabit lang, Rumarak. Inakasarita ida. Ay, saan, madam, saan? Aawagam kiti ni Sir Marshall. Ibagam, ang mga yabiti pulis. Wen mang temyong. Ay, pangasiyaw! Di na kami pagharabitan iti dakas. Ay, yati masapulyaw. Tay pa ay may. Basta di na kami dangran. Manang temyong! Awanan ka itibain ng Vince! Sumurot ka lang kada kami, Annabel. Hindi mo kaya't nga dasaan na nasaya ta mapasamakin ka. Ayop ka! Saan ka napudno agayam? Imbagak matenkan ka. Noan niya ti kayat ko. Ikagumaak agun-udan nga uray pakabasulak. Anya? O dadim nga polis. Kakadwa, tulungan dak ang mangilugan ka ni Annabel. Saan? Di nagkuyudan! Masaksakitan na! Kartingan niyo, kakadwa! Ipatay nyo ni Annabel! Hindi yung kaya't amay sagmak tayo amin! Marshal! Marshall! Ang pagayam tabins! Gusto ka pang asim, di mo ko maaramidin na ito. Nalpasan tinararagsak akan ito, Marshal. Kukuha ko ni Annabel. Marshall! Ang asim, Vince! Di mo ko maaramidin na ito. At ang mga polis, iso-arisutin tayo kumada ito. Tangal mi ni Annabel. Basit la ka malim. Matay tayo. Saan? Di ka ko magparnuay iti parikot. Itad kunti waya-waya ni Annabel. Uray da kayong tagkalaysa. Basta awan ti madangran kada tayo amin. Anya? Saan? Sikat ay ayatak, Marshall! Di nak maalilaw, Marshal. Dahito ti parakin ka. Ang paltong kanya. Paltukan kamit, Marshal. Gustoon mo, Annabel. Natalgad, ti kasasaad tayo itan. Impanaw dan da Sir Vince. Ganda giti kakadwana.
Ti awanan bain, Vince. Damang temyong kan, Marshall, kumusta dan? Babaw ni ti kasi ti Apo. Natalgad tayo amin, madam. Agyaman ak no kasta. Agi karo day dya, Vince. Sigurado ang maibalod day jay, Madam Annabel. Ngam, gusto ko man. Punasan yun ti kurayo kadakwada. Sana bali. Saan ka matanaan ano? Jupin. Uy, madam. Italag tayo latan ti amin iti namarswa. Iso ti makaamo amang ipaay iti katukad ti inaramid da kada kayo. Sapay ko matawan ti pabasulom no dito'y pagbalodan ti nagtungpalam, Vince. Ayop ka, Marshal. Sikat ti makagapuno apay akastoy ti nagbanagan ti amin. Awan ti amok ang nagbasulakan ka, Vince. Nagbalinak anasayaat kan ka. Ngam nagbalin ka ngamin ama naging bubukod. Iso akastoy ti nagbanagam. Sana may sa ti aldaw. Laglagi pong reta. Inton makarwarak. Agbayad ka kanyak. Di ka kumagsawi ti kasta, Vince. Panawin ko man, tapno agbaliw ka. Husto ko man. San kayon nga agsubang, Sir Vince? Sika kumati agpakumbaba, gaputa sika ti ayan ti parikot. Marinday, No amukla kuma akastoy gayam ti planom, linapdan ka kuma. Jakla impagarup ati gayam mismo akabsat mo ti kalkalabanam. ano ka diti sasawin nyo? Gusto tinangagyo, Sir Vince. Sir Marshall, agkabsat kayo iti ama. Anya? Sana po nureta. Apay nga italangi pangayo. Pudno, Sir Vince. Inlimid mi ti amin. Tapno awan ko matirumso a parikot. Ngam nakarkaro mati napasamak. Iso nga agpakumbaba ka kuma. Map nagkalata kuman iti addaken ka. Gaputa nagasat ka. Tainted lataken ka ni Senyora Felisa ti resort. Nga uray saan nakaapudpudno nga anak. Anak na kayo day di Senyorito Arturo. Iti agsabali a babae. Kat gaputa saan na nga intulok nga alaan na ni Sir Marshall. Naggatang itilote a pagbiagan da Sir Marshall. Kanti inana. Nga iso ti farm ita. Kat si kamat Sir Vince. Pimusay adagos tinam. Kalpasan nga impas ngay na ka. Ngam gaputa na anos day di Senyora Felisa. Inala na ka. Kat impatag na ka kaspudpudno nga anak da. Anya? Anyan. Apay nga awan apulos na kaibaga kanyak da ito'y abanag. Gapo siguro takayat na kayo a protektaran. Ken maysa, gapo ta natalina ay ti panagbiagyo. Di nang dinakdakamat ti napalabas. Iso a pinadakkel na kayo ana imbag. Gamsayang, tanagbalin ka adakas, Sir Vince. Sana po nuretoy. Saan? Agyamanag, gaputa na saya ti kasasaad mo, Mang Temyong. Ha? Hehehe. Sangitan nak mo lagayam, madam. Di nak mo lagayam, palubusan na matay. Si kamat Mang Temyong. Karurar mo iti ospital. Ngam day tala agang angaw ti among haramidan. Kastala tibiyag, madam. Amo mo tanti ugalay. Niya? Nasiglat na ti madam. Iso ati nakpakatanakan. No nagsiglat ka, apay nga ron adi mo nalisyan ti bala. Ay siguro. Sa bali tikit kita at iday. Ay ngam. Anyan ti kinadakas dayay a servants. Nabaulan na nga inaramid ti kasjay. Gapo iti dakas a plano na, Mang Temyong. Ngam, imbaglangan ta saan ang nagbaligi. Wan nga rod, madam. Ngam tiyak pulos ni namnama. Kiti kinapod nung agkabsat dagayam kin ni Sir Marshall. Wan nga rod, Mang Temyong. Naimbag ta saan ang nagbaligi ni Vince iti plano na. Tanuan niya man tinapasamak ka ni Marshall. Isun ti mismo anang dangran iti mismo akabsat na. Tsak maklon right ka napasamak kanyak.
Madadal ti panunot ko. Pag-aasim, aklunam ko matinagbasulam, agpakumbaba ka, tapno makarwar ka dito'y pagbaludan. Manainday, Uray balibaliktad ti lubong, uray anya ti araramidem. Si babasol ka iti kabsat mo, kang runaan na iti Diyos. jak maklon aday jela nga marsyal ti mga tiw kanyak. Punasa mon ti gura iti kabsat mo, Vince. Tapno malagan day tariknam. Gaputan pasig agora ti marikriknam iti kabsat mo. Iso ti mangirakid ken ka tapno saan nga agbaliw. Katno kastaman ti mapasamak. Agnanayon met nga agtalinaed ka dito'y pagbaludan. Ha? Panunuta manaimbag ti imbagak. Agbalin ka kumamot anapakumbaba. No kayat mo pa'y amasirayan tilawag kan mangrugi manen. Tapno madaan ka mat itinaranyag amasakbayan. Agyamanak na nakarwar ako niti pagbaludan. Agyamanak, tanay kanak pa'y tigundaway tapno magisaritakin ka, marsyal kabsat ko. Ha? Inawagan na kiti kabsat, Vince. Wan kabsat. Gaputa day tatirumbang. Iti pa nagtalinaad ko iti pagbaludan. Naamiris ko abindot ti nararamid ko. Kat sapay ako mata mapakawan na kiti dagas nga naramid ko kada kayo. Nabayag ka na napakawan. Katagyaman ak manong. Gaputan na kaamiris ka matlaan. Wan kabsat ko. Kabayatan ti kadak iti pagbaludan. Pinampanunot ko ti amin. Kat naamiris ko. Pudno gayam amin apam magbaga kanyak. Isungain karik iti bagik nga agbalbaliw akon. Tapno makapagtuloyak mat iti panagbiag ko. Uwan manong. Saan pa yan haladaw ti amin? Ala, lipatin tayong tinapalabas. Kat mga baruanan tayo mat aminan. Awanan at paditayan ayat ta, Annabel. Naurnos matlaang ti amin. Wen Marshall, agyaman ako nay. Gaputan na urnusin ti amin. Uwan nga rod. Iso amasapol matan nga asikasunta ti para kadata. Wen, Asikasunta ti panagkalay sa ta. Tapno matuloy matan. wen na. Gaputan makitak. Anapudno ni Vince iti panagbaliw na. Uwan, Annabel. Nagkarkanyak nga agbaliwan. Katlipatan ng tinapalabas. Agyaman ak no kasta. Asikaswan nga rudan ti may papan iti panagkalay sa ta. Taawanan ti parikon. Nagsakmat kan ti panagbiagyaw sa nga pamilya, Madam Annabel. Awanan ti parikot iti amin. Mang Temyong, Marik na ka kumapkapsuta ka. Di kay mapagsirbyan na naimbag. Iso akayat ko kumanti agpakada. anya? Nagpakadala nga rudan ni Nana Helen. Sumaruno kayo matamang panaw kada kami, Mang Temyong. Ay, pasensya kayon, Madam. Diyak matlaan ka maulanan, diyak trabaho. Kaputan lumakaya kaon. Siya na bali Tadaman ni Jumain. Kanda giti barparaw akatulong yaw. Ayun, Madam. Kasi iti kinunak. San kayon ang mapagsirbyan anaimbag? Iso nga agawid ako ni Jay lugar may. Nakababain mo't no agtali na edag dito. Kat kastoy mo tan, di kasasaad ka. Ala, saan kayo alapdan, Mang Temyong? Ngam itangtan nyo kumapay ti panagawid nyo. Tamapan kami pa'y mangirwar iti basit agatad, tapno adda alaan nyo nga agawid ijay iliyo. Ha?
Ay, saanan, madam? Saan kayo nagkadkad, Mang Temyong? Tapno adaramatan nyo. Manglukat kayo iti tersena, no iso. Madam? Wen, Mang Temyong, napatag kayo kanyak, kada kami. Gaputa nagserbi kayo dito mansion iti lasod ti mano atawan. Isong agsubad kami, mat. Nang runa, takanayon kang apaan idi. Ay na, agyaman ako na madam. Talaga nasaya at kaya. Iso alam na alam ka kahit. ay katsapay ko ma. Tabindisyonan da kayo pa'y tinamarswa. Gapaw, iti kinasaya at yaw. Ditan papagayam tinagibusan, ti seryetay wita alawas na napauluan. Ayat ken kinabaknang. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada, Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Mary Jane Castro, Emily Kalika, Virgie Paclay, Roger Ramirez, Randy Castro, kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ada kayo ita nga agdingig iti istorya dito'y Ilocano Drama Podcast. Sapay ko mataag enjoy kayo iti panagdingig. Agyaman kami yun kada kayo amin.